Then with the Nawalni Nishan Mulige Sharaf Izze, Saudi Fund for Development ke Chief Executive Officer, His Excellency Sultan bin Abdurrahman Al Mushida, Iruma Behe, Raisul Jumhuriya Qarar. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah Malik al Mulk, Zil Jalal wal Ikram, Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al Kiram. Ahureng Muhammad Muiz, Dihrajeg Raisul Jumhuriya Buni Angame, Saudi Fund for Development, Dihrajeg Raitunge Tarakiyasha. ರೈತುಂಗೆ ಆಮ ಹಾಲತ್ ಕುರೇರುಮ ವರ ಫುಳಾ ದಾರಾಗ ವೆದೆವಾಫಾವ ಅದಿ ಮಿಹಾರಸ್ ವೆದೆಬೊಮ ಗೆಂದವ ಎಹಿ ತೆರಕಮ ಎಬ್ಬಾಲ್ ಉಮ್ಗೆ ಅಗು ವಜನ್ ಕುರಾ ಹಿಂದು ದಿಹರಾಜ್ಯಗೆ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿಗೆ ಸತೇಕ ಫನರಣ ಮಾದ್ದಾಯಿನ್ನ ಕಾನೂನು ನಂಬರ್ 1 ಒಬ್ಲಿಕ್ ನೋದಿ ಹತೆ ದಿಹರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತುಗೆ ಕಾನೂನುಗೆ ತಿಮ್ಮನ ಮಾದ್ದಾನ್ ಅಹರುನ ಲಿಬಿದೆ ಬಾರುಗೆ ದಶುಂ ದಿಬಿಹಿ ದೌಲತುಗೆ ಮೂರಿತ್ಕಮ ಆರಾಯಿ ಬಾರುಂ ಅವದಾನಕ ಲಿಬಿ ಅಹುರೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಹ ಸೇಕೊಫಾವ ಮಿ ಕರಾರುಂ Saudi Fund for Development ke Chief Executive Officer, His Excellency Sultan bin Abdurrahman Al Mushida, Dibihi Dawlatum Nishan Mulige Sharaf ke Izza Geruma, Ahuren Kada ala Fime. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alameen. Mi qararuga liye sekofa mi wani Hijri sanatum hahai hatusteka salis haban aharuge Shawwal mahuge 16 wana duwas kamgabi Miladi sanatun dihas 25 wana aharuge April mahuge saadavna duwas kamgabi homadwahu Divirajyage vera palege Muhammad Muiz. Now I shall recite the presidential decree conferring the order of the dignified rule of the Mulige dynasty on the Chief Executive Officer of the Saudi Fund for Development, His Excellency Sultan bin Abdurrahman Al Murshid. I, Muhammad Muiz, President of the Republic of Maldives, hereby declare that in recognition of extensive efforts to advance the generous assistance and support extended by the Saudi Fund for Development towards the welfare and progress of the people of the Maldives, pursuant to the powers granted to me under Article 115 of the Constitution of the Republic of Maldives and Section 3 of Law 1/97, vested with sanctity, might and honor of the Maldivian state, I hereby set my hand and affix the seal to confer on His Excellency Sultan bin Abdurrahman Al Murshid, Chief Executive Officer of the Saudi Fund for Development, the order of the dignified rule of the Mulige dynasty. Done at Male, the 16th day of Shawwal, 1446 of the Hijri calendar, corresponding to the 14th day of April, 2025 of the Gregorian calendar. Muhammad Muiz. Shukriya Izzati Raisul Jumhuriya, Dr. Muhammad Muiz. Mi fursatuga Saudi Fund for Development ke Chief Executive Officer, His Excellency Sultan bin Abdurrahman Al Mushid, Nishan Mulige Sharaf ke Izzat ke beriya Dibi Dawlat ke namgaya, Dihrajya ke lobet rayitun ke namga, wa ikhlas ter kamayga tahniya mubarakbadi dannawang. Shukriya. Thank you, His Excellency President Dr. Muhammad Muiz. In the name of the people of the Maldives, I would like to take this opportunity to congratulate the Chief Executive Officer of the Saudi Fund for Development, His Excellency Sultan bin Abdurrahman Al Murshid, on the conferment of the order of the dignified rule of the Mulige dynasty. Thank you.
هذا من دم تبيفون هم مي كنستني دولة كفراتهم إز أروى شرفك إزاي يروم كخاص رسميات رئيس الجمهورية كأوفيهم وقتهم هذا ميقتهم شرفك إزاي تقطع أروى ميواني نشان همولي كشرفك إزاي أي سعودي فند فور ديفلوبمنت के इस वेरिया है आदे हमी शरफ के इज़्ज़त में निस्बत बनी राज्य के रास्कन को रबाफा व बेफरे कम गबार अदंगा सुल्तान मोहम्मद शमसुद्दीन आदे मी इज़्ज़त अमेरिका फान आदे सऊदी फंड के वेरिया रूमर इस्लाम जमहूरिया निम्न वाफा व करारू का बयान को रबाफा बनी सऊदी फंड की राज्य के खुली माता लगी आदे दिवह रायतों के नाबे अमांफा या गिन कोई कुतुं खिदमत को रबा आदे कुतुका असाबिल खमाया की खुली गेंदा व फरातिक मबुमाया की का इस्लाम जमहूरिया निम्न भी निम्न उम्मीद आदे मी इज़्ज़त मी एरबिके मी दियों हम फाहकोले सऊदी फंड के राज्य के आखिरी माता लगी मी के कुरी में सवार की न कोई कतो ही तरीक़ा फोर खुद दिफा वे राज्य के रायतों के कुरी में गए तो राज्य के उम्रानी कतो कुरी गंदा एक एक माशूत का बस वाला दी देती यही तक के फोर खुद दिफा वे खास होते का मिहारो राज्य कुरी दा उम्रानी बढ़ती माशूत का सऊदी फंड दानी यही तरीक़ा फोर खुद दमो तिबेफुना हमें गनस्तमो मीडिया लाइव कवरेज मिहाय साबो निम्मादा फामी मकवेदानी उरी हबेफुना बस फरा रखात ने दुहा कंगे दमो अस्सलाम वालेकुम।